Ja vas sve lijepo pozdravljam u moje osobno ime. Ja sam Igor Kotaran, direktor marketinga Metroa i za ovom prilikom bi se zahvalio mojim gostima na panelu. Koliko se uvažava taj faktor zdravog, održivog poslovanja, a da se ne ode daleko od esencije gastronomije, to jest gosta? Mislim, ovo je odlično pitanje, jedno od najvažnijih za hrvatsku restoransku industriju. U 90% slučajeva uopće se ne uvažava. Strateški problem hrvatske restoranske industrije je jedan od, a ima ih 3 ili 4, o kojima ćemo također ovdje nešto spomenuti. Strateški problem hrvatske restoranske industrije je da je 90% restorana, ja svakodnevno idem u restoranima doslovno, postoji iz krivih razloga. Dakle, jedni postoje zato jer njihovi vlasnici misle da će na brzinu okrenuti pare, što je najveća predrasuda na svijetu. Ovo nije posao s visokim maržama i posao gdje se brzo zarađuje. Drugi postoje naprosto zato jer ispunjavaju potrebu za masovnom prehranom na moru i to su neki od najgorih restorana u Hrvatskoj. A treći postoje zato jer neki dobronamjerni investitori, znam ih barem 10-ak, žele zaista napraviti velik, ozbiljan restoran i kad se nakon 2 godine suoče s troškovima, onda ili zatvaraju restoran, ili prodaju restoran, ili drastično mijenjaju definiciju restorana. Hrvatska realno nije gastronomska zemlja, dok to tako gledamo. Nije. To bi se nadovezao, znači idemo od istoka, bliže istoku, Turska, isto tako, znači street food, općenito različiti formati hrane, ljudi se motiviraju da jedu van i to je njima po defaultu normalno, idemo jest van. I don't want to say we don't have a culture of eating, this definitely not, but I say when you are, for example, comparable in Istanbul, and we have so many street food concepts all around, yani. There are different type of seafood concepts. Kokoreç, for example, this is actually one of the leading, I would say, street food concepts also by us in our country. And on this behalf, it has some most probably also economical reasons that people needs to sell and people needs to create actually their business opportunities. And these business opportunities spreads also into the street food sector very much. But in the last years, you can see that also these sort of products and ingredients are mandatory also served today, for example, in fine dining concepts, even they entered into Michelin star concepts. And I say this is where actually the palette of the general population actually goes pretty much also through street food concepts. It's accessible everywhere. Mi imamo veliku gužvu kad se događaju neki događaj, Burger Fest, Pizza Fest, Asia Fest. Ne, ljudi žele jest vani, pa to nije sporno, to je jasno. Takvih formata nema. Samo kad su neki prigodni dijelovi godine kao adventi, kao organizirani događaj. Zašto to ne postoji kontinuirano? Ja bi tu uzeo na poveznicu recimo ko u velikim gradovima europskima. Mi imamo u svakom velikom europskom gradu, recimo ajmo uzeti London na primjer, ima različitih food marketa. Neki rade cijeli tjedan, neki rade samo nedjelju, neki rade, ne znam, samo srijedu. Mislim da su ti food marketi prvo, prije svega, mislim da su ti food marketi jako bitni. Zašto? Zato jer privlače mlađu publiku. Tu se rađa neka nova energija i nešto kaj bude se možda reflektiralo na našu tradiciju za 200 godina. Evo, moje pitanje je zašto se to ne događa? Ako smijem dodati, ovo je strašno važno. Dakle, food festivali demokratiziraju pojam restorana i pojam te riječi jesti vani. Sad, zašto je to strašno važno za Hrvatsku? Prije 20 godina CEMA je provela jedno istraživanje koje je pokazalo, dakle prije 20 godina, ne u pradavnoj prošlosti, da samo 3% Hrvata jede u restoranima. To ja mogu potvrditi s obzirom... A ne znam, ali ovo je... Dok gledam publiku u svojim restoranima, dok sam gledao, isti se mijenjaju i onda ja odem na večeru negdje drugdje, tam vidim 90% svojih gostija. Apsolutno. Svi zagrebački restoranski gosti se poznaju. To je veliki problem kad govorimo o fine diningu. Dakle, ljudi se boje, ono kaj sam htio reći, ljudi se boje odlaska u restoran jer im je to na neki način usađeno, hereditarno, nasljedno, whatsoever. I zato su food festivali strašno bitni da se ljudi naviknu jesti vani, da se ne boje toga, da nemaju ogradu prema tome. Ja bi se zahvalio panelistima, hvala vam puno, publici na velikoj pažnji i evo do sljedećeg Weekend Food Media. Hvala.